بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. رمضان رمضان، welcome holy month رمضان، أهلا رمضان. فإن له معيشة ضنكا. Koji će smrtni grb na moja ta vera, na moja ta opomena, ja ću mu napraviti ima težak život. Kako je to težak život? Veli Ibn Kamer Džozi, težak život prvo srce. Duša, pritisak, stena, stres, depresija, psihoza, nervoza, i na dunja, i u grob, i na ahiret. A onaj koji negovata cijele ahiret, ako vikam ahiret, ne može ahiret bez dunja. Znači, koji će dade prednost na dunja na ahiret, greška. Koji će dade prednost na ahiret bez dunja, i to je greška. Znate, Isa alaih salatu wasalam bude čovjek u džamiju. Sve koje vreme u džamiju. Znači, svini, Allah te nagradi. Koji te rani tebe? Ti pustojemo u džamiju, 24 sati. Koji te rani? Imaš ženu, imaš djece, imaš potrebi, dunja uči. Koji te rani? Ihbra, moji te braće. Ihvetuke hajru minke. Tvoje te braće se podobi od tebe. Ti je državati. Nema i dunjalučki potrebi, a nema ahiretski potrebi. Ima potrebi, lični potrebi. Ima hak, sprema sebe se, sprema naše komšije, sprema naša žena, sprema naše djece. Ati kulle bi hakin hakav, sekundo dinu wa hak.